Ini keren ini. Ireng tenan. Iya kok. Kok. Syuting ini eksis terus loh. Orang ngoceh ae, Mbak. Wartawan SK1 gremone ya. Iya, Mbak. Iya, eko. Gremo iki, Mbak. Gremo. Proses menaikkan semen. Musuhe anu. Bolo. Gek. Iya, bolone diusuli. Mbak direkam dilebok ning anu, Mbak. Buk. Enggak ada Mbak, ke Facebook Mbak. Jadi wartawan barang. Iki senior. Ini senior. Kuat yang sehari mungkar 100 ton. Iki junior. Ini yang belakang saya ini lagi minum tua. Wong paling ganteng iki. Kok.